Ngay lut umtah ulenau nulepa pilapu kazanau salam kahin piuve. Kuki Football Academy Executive Mina kahin team na nomuchu ahung lungding nisim som alhalhalam kumsang nile som nile ni nikho tengle KFA Residential Academy in Grand Opening kinnei din akigongin Za umtah pu N.Biren Singh Chief Minister of Manipur ama Council of Minister hole MLA so zauna a hondoh na anei ding ahi. Reverend Jamkhohao Haokip Pasttor KBC Center Church Kangpokpi in Pathen henga lhandoh na anei ding ahi. Grand Opening Ceremony kichai tengle Chief Minister 11 le Thadou in P11 in football friendly match anei ding ahi. Hiji chun ulenau pilipu khang tha te zau si. Lungsit ta in hichikin hi alol hin theina ding in naihung that pi cheon. Hungun hung zau cheon.